voin hi ogas ni som pathumani a in zawa in chibai vek ule lui tura hraitu man Kolesi bial tu MLA le Minister Lui Pukele rin liana Kolesi Huana Luang Lui Chu Tura Shayani a Kolesi sub headquarters wai me kumpuanten malang halin Lui Tura Shaitu niya siat te man anito Lui Tura Shaitu ninge siat mi pathum Bibek Riang kumsom thum son of Gandiriam Riang Kadli Sira Asam Lalmoya kumsom thum son of TK Singha tu Saihapuile Omita Riang kumsom ni pakwa son of Asaya Saihapuite chu nimin pia Ogas ni som pakhat sang ni som ni pali khan Kolesip sub headquarters YMA kumpuan ti hian manin until man chak aile sangha tinen police nena anpe Kolesip sub headquarters YMA shwai tu te chuan Lui Shainan hian ran nung thana hlau man ani thule antur man burpo hengmi te kuta chang hian man tel ani thu an soi Ramria Assam Police te Inral Ring Assam Police te chuan India Bangladesh border a Inral Ring na sa in dan kalin Bangladesh buaina kara India ramlut an omlo nan thei top an chwa ti in an soi Center in Thupek achua Bangladesh achangin dan kalin tuma India an lut turani lauti ani ti in Director General of Police GP Singh chuan asoya BSF te chu bordera matong ni in annunga Assam Police te Inral Ring takin an ommek bokani ti in Singh chuan asoya Mase India passport holder te zirlali sumdong te ani de uveka chungmi te chu an document adikani chuan lutir anni ang ti in DGP chuan asoibok Center Thupek danga chuan Bangladesh khwale tui India rama danang thapa umte chu an passport le visa te endik nuwa Bangladesh a him takathen anni ang atibok Tuntin muna chuan tuma Assam State dan kala lut an la omlova Assam Police tele BSF te chuan joint patrolling tenein ma kan la ring ani ti inan soibok Assama Independence Day lomna nei tura po thildu omlau athen lau nan thei top chua ma anlak thu soibokin parade ground te po endik vek turin ti ani thu asoibok Abik takin police officer te chu Upper Assama district te chu enfe abik turati ni in heihi ULFA 1 militant te Assam Arunachal Pradesh bordera an inland ti asoi ani wangani Police Armin CPRF le Assam Rifle tinen thil omdan kan thir ho to a heng group te neutralize tur hian ma kan la ang ti in DGP GP Singh chuan asoi bokani ULFA 1 ti hian thil soidu an nei ni chuan Central State Sarkar ten in biak na nei pui anin pe reng ti in Director General of Police GP Singh chuan asoibok MNF Sarkara dan lava CM thil ti wangin bufai quintal khata cheng za thum somsari panga choibel ani ZPM party chuan Sarkara bufai pe supply tu tur chu SPAB kaltlanga thlan ani thule MNF Sarkar Lion Chief Minister in dan lava bufai supply naman ati san saka wangin Sarkarin bufai quintal khata cheng za thum somsari panga a choibel tur thu antarlang ZPM chuan ZPM ka shwai Sarkara politician enroll launa State Purchasing Advisory Board kaltlanga Chief Secretary hawa bufai supply tu tur thlan ani thu antarlanga kalphung thar Sarkara chwani in kan sia a lom om kan ti hle ani ati Sarkar masa MNF Sarkara meni ni sang ni somni pathum khan SPAB kaltlang lavin Chief Minister Thumu in dan lavin bufai supply naman utsuak takati san ania tia soin ZPM chuan bufai quintala cheng sang thum somni panga atangin cheng sang thum zalia ti san ania CMin adu sak zong te dan lava bufai supply naman ati san saka wanga Sarkarin sum achoibel na chu quintala cheng za thum somsari pangalai ani ti inantarlang ZPM chuan MNF MLA 10 bufai manti sana wanga Sarkar andem chu andem leta MNF Sarkar hnuaya bufai manti sana tur hian committee din to ni in Deputy CM kai shwaina hnuaya Committee on Matters Relating to Non-MFSA Act sani som pathum Beneficiaries and Revision of Issue Price of Non-NFSA Rice din ani a he committee hini som pasari thakat sani somni pani a chukhom chuan kat var ration bufai manti pun an lo pas dai to a meeting minute po enthei ani anti thubil chan do lo manga input chu politics kalphung hlui ani awangin mipuin anning ni asoin ZPM chuan kalphung thar mipui Sarkar alo pian pha ani anti a
eptu party te chu thodik tok lo manga mi puiril rukoi hertum na ban sana thil thwa ti kunga in elpuya nan somani ration card paisa ka ngaidam dil lo chuan puan bel tura om phuldung sei khwa Mizoram ration card paisak tak te chunga Mizoram sarkarin ati swala ngaidam dil lawa chuan lam asiam zelani chuan chiangkwang zoka lapuan bel antum ti MNF chalai chuan ansoi MNF chalai headquarters chuchuak chuan tun naya Mizoram sarkarin phuldung sei khwa Mizoram ration card nei nget mi somriat panga apaisak te zirchiang le khotlang shwai tu te komin ankal ti asoya phuldung sei khwa mi somriat panga chu Mizorama Aadhaar card thunzom ration card nei fekan ni a kumin April le May tha a an ration card hi anshiat mi alawa paisak anni ti asoe kansha danin Tripura a sarkar hian an state Aadhaar card nen an ration card thunzom hi andu le tumdan ani a Mizoram thunzom ani awangin anti theilawa Mizoram sarkarin apai vele Tripura sarkar hian alo thunzom wata apai sakto Mizoram sarkar chuan a thunzom tharle mai theito lawnia shiatani thuchwa chuan ati he har sanna hi ashiat vele bial to MLA MNF chalai president puroba dromoi roi te chuan chief minister pulal du omatsu mai chana soipuin lekha po ape a sarkar lai puya ration cards management system mithiam te asoipui bok ti soyin hemi chungchanga hian information kan nei bel zela Mizoram sarkar hian ati swala ngaidam dil lawa chuan lam asiam zelani chuan chiangkwang zokin nampui an khoidan hi kan pho chuak donani ati phuldung sei khwa ami te chuan Mizoram sarkar chu anin nga na le an thamwan pui thin ani ti an lo shil thu MNF chalai shwai tu te chuan soin tunchuma an shiat ni alawa ration card paisak anni chuna anti a Tripura sarkar chuan an ration card achangin apai du don lawa hunrei tak Mizoram ration card an mangto ti an shiat po in an pai theilo ni in an shil ti an lo shil thu an soini phuldung sei committee ration card ti top sak chungchang an soifia ZPM party chuan thuchwa siamin phuldung sei khwa ami chen khat ration card ti top chungchang an soifia mi pakhat ming ration card pahnia a chuan theilo wang ani thu an tarlang supply department how to te chuan Mizoram ration card an du zok ani chuan Tripura ration card ti top se siamsak ahar sat lo thu an soi ZPM soifia danin sarkar lai puin end-to-end computerization of target public distribution system akal puya ration card management system chu Aadhaar card manga finfia angaya wangin Aadhaar card pakhat chu ration card pakhata chau chinchia thei ani a ration card pahnia a theilawani phuldung sei khwa a michen khat ration card chu Tripura sarkar hnuaya chinchia to ani awangin Mizoram sarkar hnuaya RCMS a chinchia thei ani lawa Tripura ration card a to awangin Mizoram ration card a thei to law thudon danin phuldung sei hi Mizoram le Tripura inrinna omani a tunhaya khan chung ko somriat panga ti ration card chu Mizoram sarkarin ati top saka hemi awang hian okas ni kwa sang ni somni pali khan an khwa a lung oilo na an lantirani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department how to te chuan wanglai ni palai zo na changin India rama ration card pahni nei emo ration card pahni a ming chuan tir phala ani lo thule phuldung sei khomi ration card achanga pai te chu ration card pahni a an omawang ani thu an soi FCSCA how to te chuan phuldung sei committee Mizoram ration card an du zokani chuan Tripura state an ration card ki top se Mizoram ration card siam sak thei reng anni thule thilhar sa ani lo thu an soibok MNF chalai ten phuldung sei an tlo ration card paisak te thlawang an hau Mizo National Youth Front shwai tu te chuan ogas ni som inrini khan Mizorama ration card om chin mi somriat panga paina khwa phuldung sei an tlo a khotlang shwai tu te an kom MNYF Vice President Pulal nun moya pau tu chuan ZPM sarkarin Mizorama Aadhaar card ne na ration card thunzom vekto phuldung sei khwa mi somriat panga chu Mizorama ration card achanga pai anni thu soya Mizoram sarkar hi adem om kan ti a Mizo namril ru an putlo zia lanchian na ani khodin tu pushang wonga sailo Mizoram sarkar lo om to te Mizo mi puile phuldung sei khwa ba ka Mizo nampui khoina ani ati ration card ti top sak chu anlak thu tak thu soyen pulal nun moya pau tu chuan hetiang thil atheng hi kanla thu taka
chui chiangin achulang zelin ma kan ladon information kan nei bil zela ati a Mizoram Sarkarin Ngaihdam dil lawa chuan lam an siam zel ani chuan chiang zokin nampui an khoidan an lapuan chua tur thu asoi MNF tarlandanin phuldung sei khwa a mi somriat panga ration ka ta changa pai chung chang chu bial tu MLA puruba romoi roi te MNF presidentin chief minister pulel du oma mai chana asoi pui to a ration card ti top sakte ming po a pe ngala ration cards management system chung chang po mi thiam te asoi pui to ani MNF shadanin phuldung seya mi somriat panga chu Mizorama Aadhaar card thunzom ration card nei fekan ni a April le May sangni somni palia an ration card te an shiat lava pai an ni a MNF chalai chuan phuldung sei mi te chu Tripura Sarkarin an state Aadhaar card nena an ration card thunzom atuma mase Mizoram thunzom to ani awangin an ti theilo ni in an tarlanga Mizoram Sarkarin apai vele Tripura Sarkarin alo thunzom fata Mizoram Sarkar chuan a thunzom tharle mai thei to lavani anti MNF chalain ramhason na dulo Sarkara an ngai Shangturzo West Block MNYF chuan ZPM Sarkar chu ramhason na dulo Sarkara an ngai thu an soi Shangturzo West Blocka MNF chalai ti hian inrin ni khan an huam chunga SASCI manga nathok shang te endiken an enfia chin chu thathokhat lea an sha thu an soya an president Pumaikal lalduat puya chuan hetianga na chataka tho ani chung hian SASCI manga na tho tu chen khat manrua engkim ta to chu ZPM Sarkarin tho chunzom aphal loni asoin ZPM Sarkar chu ramhason na du lo Sarkara angai thu asoya Chief Minister Pulal du Oman Assembly House za taka bong tu tho che khat lo chek tu te chuan an thok chunzom vekang atilaya atakami material da sa te po athona alwan ral tir vek po an poitile ta si lo chu kaushan upa CM na hnuai thil thenga chuan thilpoi takani ati Shangturzo West Block MNYF shoi tu te hian ke chum le chikon inkar kong po en ngalin MNF kumnga Sarkara Home Minister Pulel Sam liana enkol na hnuaya kong chia ngai lo tuna enkol tu nei lo ang maya a chhetalu tuk mai po hi poi antitak zet ti an soiboka Shangturzo bial tu MLA Pulel muan puya punte in Assembly House Thukhom nunung bera block topping chia te chu kut pha tiat anni a repair achul thu asoilaya abial chung kong puipoi mo bera sanghadil tia tia kong chia atui hok tling a cheu mai chu vandoi thak anti hle ti an soibok inlo dan kalphung mumal zo ka siama hun to Indiaram section khata chuan mimal in anlo ho sakna dan mumal tak an mang to ni in an soya The Rent Control Act manghian inlo tu le alwa sakte inkara inrem na thuthlung inlo tu te ham chatna le hum himna in nei tu te dik na le chanvo te siam ni in dan fel tak zum ani a keini Mizorama chuan mimal in anlo in thuthlung fel tak dan omsa zum tur omlo nge mani chungkotam takin har satna antok to china antok meka anlatok zel don ni pu inalang State capital le district headquarters baka town apuan china chuan mimal in lo sakhi atama kan khopui ber aizola phei chuan kumsom thumvel kalta a khan mania in neilo mi in lo hi 40% vel antling phak hialang anti china tuna phei chuan hei a hian atam to jok mai the district khopuya po hian mani pwala in neilo mi in lo khosa hi thanem takan ombokani in nei tu ten an in lo man an du zat an chiara an du huna lo man an ti sanga an du huna an in lo te an chhuaka in nei zo velo mi har za jok mi in lo akwal chin te hi an lainat em ani mi in lo tu te hi mishing digna le chanvo ne an ni awangin an in lo tu ten lo man mu mal zoka an lak sak dan tur te an in lo dana changa chwa tir dan tur mu mal zok te in lo man omje nei zoka ti pun dan tur te hi sarkarin duangin ataka man thwai kan mamo to ani kan state sarkar hian in lo tur nei le in lo tu te zom tur dan The Rent Control Act khisiamin Mizoram puma man turin ro man thwai te se engwangin nge party a kan omlo ruat sai lo tam takin party alut vengam si lo politics lo soi velo turle ngoi mai tura thuron min pe anom nol mai engril rupuwa soinge anni ti chu asia thiam thei tho takna in Mizoram first party second kan ti VMA ma kan lawin ngai ve boxi hetia kan phak to ka kan lo soi ve hi chu min phalsak ve mai te un
puman zwala le pushya ta changte te hi chu party a anlut ve to a mase tuna chuan party von big nei lovin ram ero an la ve dun ve hle thawani puman zwala phei hi chuan ti hian a soya ommai mai thei hi engwanga ommai mai lo nge kani karam le nam hian masonin miram angve se kati wangin karil ru le ngai to na hi achol ve mai thei lovani ti in mani phak to ka corruption do tu te lo do ve le chhong tu te hi ram mangai na dik nilovin party mangai na ani zokin asiat dar thalanga lo man thiam ero apoi mo hle zo kani chen khaten huai sen tok lo wanga party alut ngam lawa min chua kan MLA chen khatte huai sen tok lo kati na tlem kan soi ve thonge MLA som pani ten pudu a an hek na kha an huai sen kati a ma se midang panga te kha an hek le ngam si lo kha an huai sen twan tleng lo kati chutiang bokin pudua an banrwal khan MLA dang te kha ban na an thelut lo le alanga pawa an ZPM ngam lo kha an doi kati a sangni somni pathum MLA thandona ero an inti ZPM le lutuk si kha chu an athwaya kangai ve thung puman zwala hi digna le huai sen na me cher chitu a kangai ani a dignia asia chu tu chanchin ani emo engchung chang ani emo chul ati huna chuan asiat ang chu asoi maya ven thon anei ngai lo mi then kha chanchin asoya adik lo na shisilawa mimal thila la a ama huat phana na mangta te po an om nualani hetiang huna asoi te hiram le nam siam thatnan chul nia asiat wanga soi ani a mimal soi selemo soi chiat emo atana soi ani ngai lo ramle namta na ti ani awangin ama huat phana na an mangani po in athu soi le thiltia puiti na emo in chirna emo ani ngai lo tor achul huna chuan tor mai kha athang jok thinani sarkar na atho lain dik tak le rin om taka thok thin ani awangin rin om lo le dik lo te chu an phutok shemna apichina du da taka thel ti thin te phei chu nau pang che hawa hau chang po anei thinani rinom takle dik taka na thok thin te ro chu a haw ngai lawa angai sangin a fak thin zokani Chief Minister na thok chalo ai chuan driver na thok cha angai san jok thu te po tlang taka soyin azyak bok thinani rinom tak dik tak le thiam taka na thok chin punyar manga a haw ngai lawa a fak na thu a soi jok fo chin anin ngai na in anin ngai sang ton viau nge ani a ina leng lu chu thingtlang pa ber tak po thataka bia in angai thachina antana ti thei ane ti saklo ane ngai lawa lemchanga poisa dil thin te ero chu anni na asia chan nuwa a ina local ngai to lo tura ati chang po a thin thung ramle namta na chatura asia chuan ven thon le za pa anei vak lo ti chu minol pui chuan kan shiat karing a chian pa nge pu HD sangliana po open letter a thon mai ni kha anua avom zui lem lo chutiang bokin sir chi bial by election a po khan ramle namta na cha a asia dani awangin pulal du oma kha a campaign pui mai ni chumi nuwa pudu oma CM ni tur chuan a campaign pui lem lawani kha he video toy te hi han thirila a chiange pudu apo hi kan ramtan hian han in har ral ngam tak se Israel beina wangin mi za chuang an thi Hamas chunwaya Gaza Strip sarkar chuan Israel airstrike in Gaza a school ni chin chomdol na inata na mantak chu fuin helaya cheng mi za chuangin annun na anchan ti antar langa Israel hian Hamas le Islam firfiak helai muna changa beipui thak thin chu anbitum ti ansoi ve thung Hamas state media hian sekula in humhim na zong te hian tlailam tong China an man lain Israel hian missile mangin an kap ti ansoya Palestinian Civil Defense Tupuang tu Mahmoud Basal chuan martyr sumkwa pathuman to a hekzinga hian no pangsom pakhat le meichhia paruk antelani anni na shatlo mi engamozat an la ombok ati Israel sipaiti chuan school an be chuma thizat Hamas lamin antarlan hi ansoi wani in ansoya Hamas le Islam firfiak dang mi somni vel an thatni in ansoi ve thung Israel sipai Lieutenant Colonel Nadav Shoshani chuan amun be chu Hamas le Islam firfiak polte bi rungna mun ani ti asoya Hamas thu chwa siam le Israel Defense Force lamshiat dan a in mil lauti asoi ve bok Hamas hian Israel in mi puite chen na mun abe mai chu poikhoi na lian tak ani ti soin Hamas political office member Izzat El Rashik chuan thizinga hian helpol pakhat ma an omlauni in asoya Palestinian President Thupuang tu Nabi Abu Rodine chuan US in Israel athop na chu ti top to se adu ti asoi
Gaza civil mi ti zinga Palestinian firfiak pol tam tak anin phum ro ni in Israel chuan asoi ve thunga heng mi ti hian school damdoin le humanitarian zone atana puan mun achangin Israel an be thin ni in an tarlang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel tana Hamas an hlau om to lo thleng beipui thak an tumti alo soi to a heti rwal hian August ni som panga anei tur inrem na zunga inbiak na a ero Israel in palai atir don ti asoi chiang to ani JNK a imbe na a sipai pani le civil mi pakhat thi Jammu and Kashmir Anantnag district a firfiak te le sipai te inbe na a sipai pani le civil mi pakhat an thi Inrin ni khan sipai te hian koker nang belta ahlan gagar mandu ram hnuaya firfiak anom ti thu andon bo zuin be pui an thaka local police ten an choi omani firfiak te hian sipai te hi lo bein anin kap zuini anin ka na hian sipai paruk le civil mi pani ten liam antwara damdoina kalpui anni hnuwa sipai pani havildar Deepak Kumar Yadav le Lanse nei Pravin Sharma te chu reilo te hnuwa an thi a civil mi hliam zinga pakhat chu nimin jing khan a the vele ani official te chuan in beina hmuna sipai tirbelin firfiak te laka beipui thak chun zom ani thuan soya nimin khan Kishwar district a Pandar Batam Bridge area a sipai te le firfiak te hi anin kap sui le ani Prime Minister in Wayana ta le min na hmun atlo Prime Minister Narendra Modi chuan Kerala state le min narap thak tak thlenna Wayana district ka Churalmara area chu inrin niliam ta khana tlo a le min na hmun shang shang te chu tho theina manga en kwal ba ka relief camp ka le min twar te tlo in damdoi ina liam en kolmek te atlo telbok Prime Minister chuan Wayana ta chhatna thleng chu chhana pangai ani loti in har satna tokte chomdol le min mun din thar le na tura malak na theito pa pui atiama Wayana ta le min wanga thi hi mi zali chuang anom to bokani Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan Governor Arif Mohammed Khan le Union Minister Suresh Gopi te chuan PM Modi hi anchoi oma July ni som pathuma le min rap thak tak thlengin chatna athen dante anshil Prime Minister Modi hian Churalmara area a lemin thlenna lai te chu a hmuna atlo a heiba ka hian chhiatna a thlen hnuwa sipaiten fitza somko a thui Bailey Bridge an do chu ke in azo chuaka sipaitenen anin komzui bok sipaite hian chanchwa na an tho dan te Prime Minister hi an lo shilve bokani hemin hu hian nepadi a relief camp lo in har sa na tok tu te chu darka chan vedona koma relief camp a om te hian an har sa na to te chu PM hi an lo shilve bokani Prime Minister hian Wayanad Collectorate chu review meeting anei pui bokani July ni somthum sangni somni palia Wayanad district a lemin rap thak tak thleng khan inle structure dangtam tak anola mitam takin an thi pha ani State Sarkar chuan chhiatna rap thak tak thleng hi National Disaster Management Plan Level 3 apuang turin angena hei hi puan ani chuan chhiatna thlenna hmun din tharna atan le har satna tokte chomdolna turin sarkar lai pui changin puina tamjok andong theyang Lok Sabha leader of opposition Congress Party hraitu Rahul Gandhi po in Lok Sabha in khomna a Wayanata chhiatna thleng chu National Disaster apuang turin sarkar lai pui po angen to bokani Chinchat lava omte zuntna thoni na kalpui Wayanata leimin athen nu a chinchat lava omte zuntna a thoni na chu nimina chang khan zone paruka kalpui le ani a nimin thleng khan chinchat lava om mi za som thum te ming chu district thunei tu ten anti chhuaka anjinga hian no pang somni pali antila Bihar changa in lo fa a om mi pathum te po chinchat lava om mek zinga hian antil bokani Wayanad Assistant Collector M. Ngaihdam Raj chuan Block Level Officer Asha Workers Anganwadi Workers Mipui IO le School IO tinen chinchat lava omti data hi an boy pui ti asuya ruang zon na thona hian rescue team ba ka an chung te le leimin na achanga chan chwa te an pui dona uifing te po manan tumbokani Official te hian uifing te hian ruang omna lai te an shat the chuan excavator mangin N.Vanlaiphai na hi tho ani don ti an soibok KSO in Manipura Rural Nation ngiat Cookie Students Organization Delhi NCR chuan Manipura Cookie Zotitan Rural Nation andu tilan tirnan Delhi a nor an huai hot hemi ba ka hian buffer zone changa Assam Rifles lak chwa tumna chu andu lauti an lantir bok KSODN NCR hian Prime Minister Narendra Modi hena
Memorandum thelutin kukizo namten meite ka shwai Manipur sarkar la kachanga ti du da na an tuar thu an thlenani. Manipur Chief Minister N.Vanlaiphai chu hlei nei taka rorel thin le tharum thona chukchuak thin tu ani ti an soibok. Hemi awang hian chi le chi inkara buaina chuakin kukizo nam then fai du na chu alo chuak ta ani anti. Manipur sarkar chuan humhim na apizo lo ni in ansoya kukizo namte chu enshan anni ti memorandum a chuan antar lang. State Police ti ral thuam da khomna atangin ral thuam lak chwa ani ti antar lang bok. KSO chuan sarkar lai puin Assam Rifles sun chuak tura thutuk na asiam chu poi anti thu soin buffer zone aral mon theina na thok tu le kukizo nam veng him tu te sun chwa anni mai tur chu andu lauti antar lang. Tengnopala in beina mi palian thi Tengnopal district a khopani moinol palelle moinom khwa a karliam ta zirtomni khan in ka na chuakin Kuki zo village volunteer pathum le United Kuki Liberation Front mi le sa pakhat an thinia tarlan ani. UKLF le village volunteer te inkara hian in muthiam lo na thengin heminu hian inka na achuak ta ni inan soya inka na hi jingdariat vela chuak ni atarlan ani a. Tengnopal district police te chuan thil thendan enfia tur hian apmun an pan ngalani. Manipur Chief Minister N.Vanlaiphai po in Tengnopal muna inka na theng hi budget season nei lai me ka soilangin meitele kukizo inkar buaina ani lauti asoya inka na muna hian security force tamjok tirlu bil ni in helai muna ching ti chu thamuang taka omtule thudik lau thedar lau turin acha ani. Manipur chanchin bua mantur le kha hal journalist and dem Manipur khopui infalatual chung chanchin bu pakhat mantur le khapuan le thildang chu karliam ta nilaini khan kangpok pi district a halani a he thil theng hi all Manipur working journalists union chuan andem thu an soi AMWJU chuan kangpoki a thil theng hi thuthar thedar tu te ka hup tum dania angai thu soin lung oilo nalan tirin inrin ni khan chanchin bu anti chuak lawani. AMWJU Vice President Raj Nungthompam chuan media tira be tumna ani ti in thunei tu te chuan he thil theng hi ngai poimo se adu ti asoi chuak. Chanchin bu aman tur le kha le thil dang hal hi tu te ti nge ti shiat alani lawa heng thil run phur tu bas chu gami phai a ti din ni in lir thei atang chuan chanchin bu le kha chu hlan thlak ni in an hal ta ani. An thil hal chiat thlut zong hi cheng noi somthum hu ni achutani. AMWJU le Editors Guild of Manipur chuan thuchwa in chom siamin State Sarkar Director General of Police le Security Advisor te chu lir thei an ven him zo lawa wangin mo phurna langam tura andu thu antar langa hemi ba ka hian zang dumna pe turin andu ti an soibok. Arunachal Pradesh ILP dan bo chia mi za somnga pangaman Arunachal Pradesh Police chuan an khopui Itanagara Inner Line Permit Regulation Board chiami zasumnga panga anman. Police te hian August ni kwazir topni khan ILP endigna an neiti Itanagar Superintendent of Police Rohit Rajbir Singh chuan asoi. Arunachal Sarkar chuan tunhaya ramchhunga lute endik na ngor le zwala kalpui turin district tina deputy commissioner te chu asia tira ILP nei laulu tir an launi lo nan chan la turin DC te chu asia tirani state lu ka shanga ILP uluk le zwala endik tura thupek chwa ani chan diktak ange man ni se andu ani. Sarkar hian state chunga lute mai ba ka state chunga omsa ILP nei lote endik na hi an kalpui me kani. Itanagar SP Singh chuan zirtopnia ILP endigna a hian Ganga Khwa Chimpule Ganga Bazar munate ILP dan bo chia miza somnga panga anmanti antarlang. Arunachal Sarkar hian check gate akhau taka ILP endiktura asia tirbaka state chunglu ruk theina laya veng him tu da belle patrol warthar turin sha tirna achwa boka state Sarkar chuan ILP manga an state chung ven himle hemi manga ramlelung fate hum him tumin chan an lame kani. ULF A1 in Independence Day boycott antum wangin asama ven himna ti khau. United Liberation Front of Assam Independent in Assam mipuite Independence Day lomna atel turin angena State Pumpuya Independence Day lomna chu boycott antum thu an soya wangin Assama aven himna ti khau belani.
ULFA1 hian email mangin August ni som panga asam huam chunga ben huai khot antum tho hi tarlangin August ni som panga zanlai dar som pani achanga tlailam daruk thleng o tur ben huai khot antum ti ansoya ben hian emergency thu thar the dar tu tile sa khobyak na lama into khom ero ahwam tel don lawani Assam Director General of Police GP Singh Chuan Karliam ta Inrini Khan Independence Day thlen ma in ULFA1 hian be pui an thak mai alo thon omni in asoya Assam le Arunachal Pradesh Inrina Velbora chetlak antum ni in asoi hei wang hian ven himna po ti khawle zwalani ati ULFA1 helpol mi le sa pasari vel chuan Myanmar achungin Assama anlut ni in intelligence lam chuan antarlang vebok chetlak antum na niya an ngai Assam Arunachal Ramri Assam Police le Assam Rifle te chuan helpol dapna ngorle zwalen an kalpuya helpol wanga zalen ni lomna abuaina achwalo nan chan an la ani Zelensky an Russia ram chung an lu thu asoi chiang ta Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan achum khatnan Ukrainian sipaitenen chuan Russia Western Kurs region an be thu asoita a Zelensky chuan television kaltlanga thupuan na aneya Ukraine military te chuan melma te ram chung kan lut to ti in asoya ningani kalta khan Ukraine chuan operation nation to in Russia abara khaile a heti lai hiam pathian ni khan Russia chuan Ukraine capital Kiev le Sumy region chu misailin an be thunga Russian beina wanghian Kiev khopuya kumsum thum panga upale kumli leka upa no pangin nunna anchan pha a mi pathumin hliaman tuar bok Ukraine sipaite hian Russia ram chung KM somvel anlut to nia soin February sangni somni pani a Ukrainian ron ato nu a Russia ram anlu thok ber ani boka Kars hian mi som pathum velin Ukraine chetlakna awang hian hliam antuani in acting governor Alexei Smirnov chuan asoi Ukraine ramri thai achangin Russia chuan mi sing sari sang rukvel munhima anthiar to ni in Russia Status News Agency chuan asoi bok Russia National Counter Terrorism Community chuan Ukraine naya region pathuma counter terrorism operation chu karkal ta zirtopni achang khan an chanti in asoi boka chumi omzia chu Karks Belgorod le Bryansk region a chengte chu an chet vel theidan khwakhir sakni in an phone thlengin ngai thak ruk thei ani donani Russia chuan ama pu in karkal ta thol in jinglama Ukrainian sipai sangkhat vel le tank le armor vehicles tenen Karks region an lut alauti to a Ukrainian sipai te chuan khotam takla to in regional town lian ber sutha pho laka an voti asoi ani bok Sudha bulok KM sari vel lekala Russian gas facility lian tak Gazprom company tita a oma Ukraine sipai te chuan he gas facility hi anthunun to tia soi ani a Kirks region a hian Moscow chuan reinforcement tirlutin chungzinga chuan tank le rocket launcher system te po atela Russian Defense Ministry chuan an sipai te chuan Ukrainian sipai te chu an norlet zelti in asoi bok ZPM in CBI Twitter tura angen na ACB report lu hun ngai to adon ZPM Legal Department in Lokayukt an complaint thelu to Pathum Central Bureau of Investigation Twitter tura angen na chu Anticorruption Bureau in an chhuina report an thelu huna ngai to anidon Wanglai ni palai zona changin ZPM Legal Department how to tichuan CBI Twitter turangin na an thelu huna Lokayukt how to te an bile don ti ansoya CBI Twitter tura kan du te hi ACB in an chhuilai mek an ni awangin an chhuina report an thelu huna Lokayukt chuan CBI Twitter le Twitter lo tur angai to don ni in kan chia CBI Twitter tura kan du te hi mipui ngong thil tak tak vek ani awangin Twitter nge se kan du anti Thuboi Pathum CBI Twitter an du zinga pakhat lengpui airport che that chungchang phei chu ACB 10 an chui zo tak Chief Minister Hlui Puzoram thanga thiam launa an hmu launa ani thu soin ZPM Legal Department how to te chuan Lokayuk chuan chui thale turin ACB te asya tir nge anti a chui thatle mekani thu an soi Tarlan to angin ZPM Legal Department hian July ni somparuk sang ni somni pali khan Lokayukta complaint thelu to chen khat chu akal muang lu tuka an ngai wangin CBI Twitter turangin na Lokayuk chairman Pulalmal Somanhena an thelut
ZPM Legal Department in CBI Twitter turangin na an thelu na te chu chaltlang dutlang ropeway le sakor mui tuai tlang sidewalk chungchang te NABARD sum manga Mizoram School engemaw zat thom that chungchang te le lengpui airport che that chungchang te ani Home Ministerin thubel chian do lo manga mipuiril ru shwai pen tuma eptu party te apu Home Minister puke sabdangan ration card Assam Ramri le airport chungchang te thubel chian do lo manga mipuiril ru shwai pen tuma eptu party te chu apua mipuinoi zat le rin lau an lo pha zwal thei ati ZPM party chungin khom nimina neya he thu hi puke sabdanga chuana soya eptu party ten ration card chungchanga mipui shiata an soidan chu adik tok lo nia soin chung ko khosak zia omjok ration card war mangtu ten sarkar changa bu fai subsidy a an leina man ti sana a chung ko har sajok ration card engle ration card pol mangtu te a huam lo ni ina soi Supply Minister malakna in ration card siam thatna kalpui mek ani thu soin puke sabdanga chuan chung ko khosak har sajwal te tan phurit tur a omlo atibok Ramri chungchanga tunhaya Assam lamin an duty camp bulleimin an thian faya hemi eptu party lamin mipuiti thabarnan an mangni in puke sabdanga chuan asoya hetiang thubel chian do lo manga mipuiril ru an kwai peng thin hi apoi ka ti hle ani tunhaya Assam sarkar nin ramri chungchanga thattakin anin biani ina soya mason na kan mu chau me kani ati airport chungchanga po Mizoram tana chatur zirchian ani chaulain eptu party lamin thutuk na siam filta ang mayin thuthang diklo an vorder ni in puke sabdanga chuana soya apui ka ti hle ani atibok Home Minister chuan sarkar thani tur chuan opposition party thattak nei angai ni asoin zoram mipuiten eptu party thattak min pe hi alom om hle in kashia a sarkar le mipuitan mal somna ro pui tak ani theini ati a opposition party ten sarkar ti buai tumin thubel chan do lo ero an mangfo ni asoin hei ero mipuinoi zat le rin lo hlo theina ani ati Kesab danga chuan tunhaya anlung khamber chu aikal ti bo ani thu soin department tina aikal an neile neilo zo ani thule aikal ti top tura thu chwa siam ani thu soya ti top lo department an omani chuan department how to ten mo an phurdon ni ina soibok Home Minister chuan aikal ti topawang hian mipuin har satna engimo chen chu kan tok ngei don ti hi sarkar how to ten an mutlang veka ama iro chu hwai sen takaram siam thatna kalpuyanga ya mipui po kan chhel angai hle ati a huna kalanga thil aron in herdik mai donani ati AMC Ward 6 a by election tur chungchang po soin puke sabdanga chuan party liana kan ngai pani in maldingam lawa party nau pangte ZPM beron turarwa manna an siam hi in mute hle ni in kashia ati a an maldin ngam talo chuan mipui makti po a hlo ni in asoi puke sabdanga chuan Hayward and Koltu corporator pujon zosang lianaral te in chatuan ram apan chu poi ati thule akal san achung te ator pui thu asoya pujon zosang lianaral te malak na chunjom turin ZPM chuan candidate thattak pu h lerem tluanga chamari west an nei thu soin ward 6 mi puite chu lo vote lin sak turin angen bokani kaushan te zil nangai thaturin kanin hong CM Nimin ni som pani thariat sang hi somni pali chun khan Chief Minister Pulal du Amachuan a office Sinot Social Front shwaitu te akoma sarkar chu kaushan te zil nangai thatura ain hon thu asoi Chief Minister chuan eiruk na tibo turle eiruk ching te chunga dan anga malak ani theinan lokayuk an thuam chak chaumek ti soin India dan tharin aphut ang thlapin CBI nena general consent kan pe restricted tender dal ang thlapakal pui kan tum revised estimate siam hi project date of completion po seinen akal kop du hle kan hunlaya hian heng thil pani hi ti bo kan tum a sui tu tur mi pui huap zo project monitoring committee kantina team palia insem darin endik na an kalpui mek ati project monitoring committee ten chip chiale uluk taka an endik nuwa an remti sakne na chau project cost revised le date of completion po sei hi an phalsak don ti soin contractual chhon po hi ti bo kan tuma tuna chuan hanshal soitur po a omri lawin kan sia
chuti lain contract hi a mungain an mutluk tluk theya heng thil fil tok lo theite ti bo tur hian ma po kan lamek ti in sarkar chu kaushan te thuron le zil na tingai thaturin a in hong em ti soin in thlashung lo turin Synod Social Front hraitu te hi acha Synod Social Front hraitu te hian kaushan chuan sarkar hi thataka tho pui andu ti soin mipui sarkar ti ringot po hi amoi ni chuti lain sarkar kal phunga soisial tur chuan kan soi she don chuang lo voina hian sinotin corruption do alo real ti bozuin sarkar thlen tur chi kan nei te kan lon thlen ani ti in lokayuk ti chakte restricted tender chu lo thei lo chau kalpuite project cost en non ti bote contractual chon le ti bote cha an ti thu cm hi anshil Independence Day boycott don N.Vanlaiphai All NGO Coordination Committee chu nimin nisom pahni tharia changni somni palia chukhomin N.Vanlaiphai Government High School Headmaster Sunchwa ani awangle thak tu omlawa N.Vanlaiphai damdoi ina Ayush Dr. Sunchwa ani awangin Independence Day boycott ni se anti N.Vanlaiphai NGO te chuan N.Vanlaiphai kwa te zonga sarkarin ma ala fau thin nia tar langin sha thiam har kan ti N.Vanlaiphai Government High School Headmaster le Ayush Doctor hi aranglama da le turin kan sarkar hi kan phut tlatani hei chen kan ngai chan to hnu po a sarkar changa thulom kan shat lawa wangin kumsang ni somni pali Independence Day program N.Vanlaiphai man tur chu boycott ni se kan ti a kan be se anga sarkarin malak na anei lawani chuan N.Vanlaiphai mi puiten achul dan angin ma kan lazel donani anti N.Vanlaiphai NGO ti resolution pakhatna lalnun zomi Headmaster N.Vanlaiphai Government High School hian nikhat thlasari sangni somni pathuma hian N.Vanlaiphai Government High School a Headmaster turin aluta theito pamala in N.Vanlaiphai Government High School po in zirna le thildanga mu thein ma asona khotlang bipui po kan lom hle a ngai thataka kan mek lain jun ni somni parok sangni somni pali khan a ai opo da lavin sarkar chuan min son chua sakle hi sha thiam har sa kan ti Sarkarin Headmaster thak tu po dalawa min sun chwa sak kan lung oilo mek lain N.Vanlaiphai Government High School Headmaster kan nei vat theinan theito pa malak ni in sarkara le bial tu MLA po Headmaster kan nei thuai theinan theito pa nor le bo zui ani a bial tu MLA po in theitop min chwa pui lain kan malak na hian omzia tak tak anei lo kan malak na hian sarkara omzia anei theilo hi sha thiam har sa kan ti pathumna tundin huna hian N.Vanlaiphai Government High School hian hunrei tak headmaster ne to lo le bai vai takin a mek hi N.Vanlaiphai mi pui chon sha thiam har sa kan ti palina N.Vanlaiphai damdoina hian kumsang ni som pathum atang khan Ayush Doctor kan nei to a khotlang mi pui ba ka khochen omte po in an chhor hle Ayush Doctor kan lo nei to te hian tram an mangzo theizelani pangana tuna N.Vanlaiphai damdoina Ayush Doctor kan nei mek hian ni som thatum sang ni som ni pathum khan na aron zom chana kan sarkar shon mek chuan ni som ni pariat tharok sang ni som ni palia ai opo dalavin min son chwa sakle hi sha thiam har sa kan ti a Ayush Doctor kan nei le theina tura sarkar le department kan ngen na po in vo in thlenga thulom sha tur kan nei theilo hi sha thiam har kan ti a N.Vanlaiphai Ayush Doctor hi min da le sakle ngei turin sarkar kan phut tlatani kong chiata wangin service don lo tlabung le lung le inkara Mexico plan thin te chu konga chiat le tuka wangin voin atang hian an service don lowa an service lo hun chung tur hi tiam chinom lo ani tlabung le lung le inkara tlan Mexico nei tu te intel khom tlabung Mexico welfare te tun naya thukom chuan konga chiat ema wangin ni som pathum thare sang ni som ni palia tanga an service ti topa tiam chin omlowa dinan rel nimin tlaya tlabunga tanga thudon danin Mexico nei tu te hian an thurel hi an kaltlang puidon tarlan towangin tlabung Mexico welfare thut khom na hian tun naya kongdin munwanga lir theitlan ten har satnan to chungchang an soya an service chu hlok pui aya sumle pai an chan phajok thu soilan ani tlabung le lung le inkar po ni leng deuh thoa tla nangai le tan ni nan soya National Highway zathum pahnih chu
tun naya zo nuam deuh zawk tura thom that ani ma chuan tlan chhun zom lowa din an rel tlabung Mexicap welfare hraitu te chuan an service ti topa din an tumna chan chu lung oilo na lan tir tum wang ngor ni hran lovin an lir theina tor lo zawk na tura ruwa manna ni thu an soi tun din huna tlabung le lung le inkara hian Mexicap service somthum pahnih vela ommeka tun din huna Mexicap ti lo khual zin le bungra phura tlan lir theidanga omlo tun nai khan Mexicap nei tu te hian kong din huna wangin chuan man ti san an tuma nima selat labung joint action committee lamin an pom theilo wangin chuan man ngai an man chhun zom ani Nigeria rama firfiak pol le misual pol tang rual ten Christian somnga chuang an that Nigeria rama Christian te beina rap thak tak mai thleng le ta August niriat khan Muslim firfiak pol rova tak le misual pol gang in thurwal chuan Christian khua an beya mi somnga zet an that he thil rap thak tak hi ayati village ukum kanti Benue state ta thleng ani thu nei tu te chuan Christian khua beina hian mun khata Christian somthum zet ruang le rem rum mai an mu thu le mun danga ruang somni zet an mu bel le thu an soi Muslim firfiak pol ten khua an bei hun hi August niriat tlaidar nga vel khania riat ani Herdsmen pol hiran vula eizong an nia khotlang ho tu pakhat chuan he pol hna hian ram chu an phalna lovina leitira Herdsmen ho te hian an ran vul chu an tlat tira ram nei tu te chuan thu nei tu te hna an thlena thu nei tu te chuan he pol hi an hnot chuaka an puan in ten hal chet sak bok hemin hnu hian Herdsmen firfiak pol te le misual rol in tel khom te chuan Christian khua hi an bei thu ta mi somnga chuang zet an that ta ani heng misual rol te hian silai le man ro hlo om tak tak nen khua hi an bei ta thut mai ani Herdsmen pol hi Muslim an nia ran vula eizong an nia firfiak pol vulani Herdsmen nen an in zom tlata Christian khua an beijing hlea Christian nuna tam tak an lato ani source Christian Outlook khati zong kha tun chuma kanon puan the chu ani e